Tukaj najprej zvije, potem jo pa dol nazaj da. Jo zvije, markira, pol pa začne tam, ko bo jo lepen. Ležejo pa naprej zvije, pa jih skupaj ne. Tukaj so pa že prelepljene, ne? Kako je, a je klima jih tudi? Ja, klima. Poco počasi zvija, tele ga prime pa in potem jo zloži tamle? Tukaj jih sam stisne, da se dobro prelepijo, ne? Kje pa je lim? Kje gre pa lim gor? To je zdaj na isto zdajle, če so prelepljene. Ja. No, tiene ancora injettore e dove sta l'incolore? Los inyectores, la cola sí. Y el papelenote, estamos padres. Ah, ja, pa res je, tem je pa lim pol, ja.